probaj igračima naprijed ili će ti oni prići. Pa ćeš mu bacit, znači imaš loptu i moraju ti uvijek noge biti na podu, nema skakanja, dizanja noge i to. I onda dođeš, možeš se i zaletit onak. Tak, i baciš. I mora imat ovo. Nema ovako košarku i tako bacanja, nego iza glave uvijek naprijed. Pazi da ne napraviš prijestup nekakav i to. Kaj sad vani, sad opet mora neko, sad ja moram. Ne, sad mi u biti. Vi ste izbacili van. Od moje noge se odbila i izašla je van, jel' tako? Pa da, onda od protivnika lopta. Okej, ajde. Dobro, ja mislim da smo, ako niš, da smo to savladali. Dobro.